Ole guys, awan lom và tu man talo. Result enang o. 5 zinga kan puan masak bertur chu tudang nilovin samring nula lel nei pui ani adota chuan Emmanuel lel rem ruata tikwa sau tangwal ani top 5 zinga apathum natan mamit langwal lel chakima ani top 5 in lang kai te chu remlel wani le Sylvia malsom puite ani zamwana hi top 7 in ti siak na khan damlo chungin iron zai ti kan sia achang ka chuan han ngoi deuh chang te po kha ineya amai ro chu mi pui lamin chanem ngai takin vote khir tu tam inei theina te khan man la ni te ro top 5 atling te kan puang to a zamwana zai hi ama chan tu tele mi pui tam takin in langai thachak ti kan sia chuwang chuan zamwana hi top 5 zinga atel don ani kan lom pui tak zet zet ani mo engmo soi doi nei chuan khangain lom thu soi na tur hi kanga khop me ma se ma saber in tun tin hun min choi thing tu pathian hian ro pui na chang se chuan chumi le hei kan lai ron khoma kan microphone ni lo off sak lok ula second som ve lek kan han in ron ve lok ange tun Mizo idol season chung hian just hian safe thei pakhat thi kan nei ve a chu tun hun hi kan man thei hun om chun le thaber ni in kan sia chu kan ron mang ve ge lom pe ke pathian ro pui ro se Ole guys, tikhanin karin dan chu dik thau mai an chan ka karing khrim shima ati sual bar atling thau bok nei khan mo an chan ka karing khrim shima kai chu alo mong khap mai video te men so wangin kalome